Where colors shine, a day with feathers, oh so divine. Parrots squawk and parrots play, rainbow wings bright in the day. Laughter echoes through the skies, fun and joy in parrots' paradise. The boy cheered loud, feathers flying, a colorful crowd. Parrots perched on our arms with flair. Mom and Dad just stood and stared. Parrots squawk and parrots play, rainbow wings bright in the day. Laughter echoes through the skies, fun and joy in parrots' paradise. Peekaboo with a bird on my hat, it whispered secrets, imagine that. A treasure trove of chirps and sounds, magic moments all around. Parrots squawk and parrots play, rainbow wings bright in the day. Laughter echoes through the skies, fun and joy in parrots' paradise. Uus lemmikloom. Saame ta endale või? Ja see vist oli 2500 eurot. Pead koguma natukene. Ei, see 2500 eurot oli mingi valge. Kes mulle ise tuli? Oh. Räägi mulle mingit juttu. Oi jaa, just kõrval ammu hüppasid. Au. Äkki naerad? Ai. Ja siia sees, jah. Räägi vastus. Jah. Läks ka hääle. Tipu, 4. papagoi. Martin on mingi papagoi lausi. Jungle's glow, 3 kids laughing, hearts in tow. Parrots squawk, their colors bright, a world of feathers took to flight. Oh, parrots, paradise, what a sight. Wings of wonder in the sunlight we played. We danced, we sang out loud, our family's joy, a vibrant crowd. Hands held high, the boy was chasing one that fly. Green and gold, red and blue, every parrot seemed brand new. Oh, parrots, paradise, what a sight. Wings of wonder in the sunlight we played. We danced, we sang out loud, our family's joy, a vibrant crowd.
sunset glow, but in our hearts the glow would grow. We'd take this memory, hold it tight, a family bond, pure delight. Oh, parrots, paradise. Kuidas sulle meeldis? Hästi. Milline papagoi sulle meeldis, mis värvi? Sinine. Oh. Kuidas meeldis? Väga hästi. Kes lemmik papagoi oli? Need, kes tahtsid mu käe peale tulla. Need värvilised või? Jah. Mulle meeldis see Siin on pilt ka. sinikollane ara. See oli suur papagoi. Ja Need värvilised on need või? need viirpapagod, nad kartsid. Need seal all, jah? Need. Pirrura, see oli see, kes oli see hammustaja, kes on ta sissid. See oli see issi piraadilind. Kuidas sulle meeldis? Hästi. Mis su lemmik papagoi oli? Mis värvi? Näita pilti. Ma nüüd vaata, mis mu lemmik on. Okei. Kuidas sulle meeldis? Meeldis, alati meeldib. Kes su lemmik papagoi oli? See, kes näksas kõrva? Jaa, meil tekkis side, et ta ikka hammustas mind, ma arvan, paarkümmend korda kokku, nii kõrvast kui kaelast. Aga ma ei ole päris kindel, milline ta oli. Ta oli roheline, aga neid rohelisi on siin päris mitu. See Pirrura, South America. Ju siis oli tema tore papagoi. Ja kuidas sulle, Kristin, meeldis? Mulle meeldis väga. Siin on nagu, mulle tundub, et siin uues kohas on palju rohkem neid papagoisid ja neil on nii palju rohkem ruumi. Ja minu lemmik oli, kas siin on pilt? See. Ja siis eklektuse papagoi. Siin saab ju 65 eurost endale papagoi. Koos puuri ja tolga. Ma tahaks... See papagoi maksab 5000 eurot. No päris suur ka. Ja, ma hoidsin teda enda käes. Ta tegi mul väga palju haiget siia. Et siis ma hoiatan... Ara. Jah, see oli valus. Ma hoiatan, et kui te hoiate teda, nii siis pigem varuka peal, mitte käe peal, sest nagu mul see punased jäljed. Siit oli kõige valusam, kui ta hoidis. Võttis nii kinni. Nii et järgmine kord tuled jälle? Jah. Ciao! Muha! Muha! Jokk.